Mwaramutse tariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026. Aha tuvuga iki? Iran igize gutya ifata inshuti za Israeli abazioniste bati olingate muvyange cyangwa se muzemire uko mwabimenya ko cyaswe mwabikora kose nago muzigira muduhombya ngo mwebwe muzigare mwungutse mwandese bigenze ute? Ivyo nibishoboka. Iran ifashe inganda zo mu bihugu z'Abarabu inshuti za Israeli barazikumbanya ndetse ngo kuzubaka kongera kuzishyira mu bikorwa cyangwa se gutuma zikora bizatwara igihe kinini. Ni mu gihe izo nganda zatangaga petrol na gaze nyinshi ku isi ariko ntizizakora kugeza ku rwego n'abazumva uburemere bwo kuba barashyigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi Iran yongeye guteguza cyane ko mu gihe urugamba rwasubukurwa n'ubundi batarokoka n'izisigaye bazirasaho ku buryo budasanzwe. Ibi ngibi nimbikubwira uramenya impamvu ugomba kwiga gukoresha amaguru ugenda. Petrole, essence, gaze tugiye kuba tubyibagiho gatoya, ndaje mbikubwire mu mwanya muto. Hanyuma ku rundi ruhande mu buryo butunguranye cyane Iran igize itya yereka Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko yabatikura, uko yabarasa. Ikosa rimwe irimbuka ryuzuye. IRGC isobanura neza cyane urugamba yarwana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nagaragaza intego bafite, aho bahagaze, za missile launchers aho baziteretse mu buryo bwuzuye. Iran irangije ikora imyitozo nk'iri kurasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. What? Ubundi bavuga ngo Iran yarateguye n'abateguzi, ujye wemera. Aho bapara commandos ubona ku mamoto, aho ubona ku modoka bagiye mu bice by'ubutayu, aho batekereza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel banyura bashaka kurasa Iran ku butaka, maze ubundi bakakwereka uburyo barasa batababarira. Indege bakaziritura, amato bakamenagura, ndetse imbaraga zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika babazanye muri kara karere ntibasubira yari bazima, nazo ubwazo zamwanyagurirwa muri ako gace kwibwira yuko hari ikintu na kimwe bageraho barasa kuri Iran. Mama na mama zero. Ivyo ntibikunda, ntibizashoboka. Iran ihamya neza cyane yuko ifite uburyo buremereye ndetse n'imbaraga ziremereye zo gukoresha kugira ngo ihangane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe Amerika yabikoze ikosa ikiyakwataka Leta ya Iran cyangwa se ikakwataka iki gihugu cy'aba Peresi nkuko budasanzwe, cyangwa se nkuko babivuga ko ibyo ngibyo ari ikosa rikomeye cyangwa se ikosa ridashobora kwihanganirwa. Hanyuma ku rundi ruhande ibyo turaza kubigarukaho neza uko byagenze. Mbere yuko Trump ahura na Xi Jinping, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Iran yateguje iraswa rihambaye muri Ejdamaz muri Hormuz. Bashobora kuzana ibidasanzwe bakarasa muri Hormuz hasi hejuru. Iri ngiri ni itangazo rimwe cyangwa se n'ubutumwa budasanzwe kuri Trump n'ingabo ze ngo bitonde cyane ibyo bahura navyo. Turaza kubimenya. Ku rundi ruhande itegereza ngaho urebe. Iki ni igisasu gihambaye Uburusiya bushyize ku karubanda. Uzi ko iyi misile ndimbuzi ya Russia ifite ubushobozi bwo kugera ku kilometero 35,000. 35,000 bya kilometero iri kugenda igiye kuharasa ku ntego yawe. Putin akishyira hanze, amahanga asa n'akangaranye. Ibihugu z'Uburayi bigize ubwoba ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziritegeza bati twavuka tubonye ikintu tutazi icyo ari cyo, tubonye ikintu gishobora kudutikagura tugahura n'ivyago biremereye. Ko ndaza nkakikubwira ntago nakibeshya ngo ngene nakubwiye ibyacyo. Hanyuma ku rundi ruhande Iran yo muri Hormuz izanye submarine, ubwato bw'intambara budasanzwe ariko bututse muri Korea ya ruguru kwa Kim Jong Un. Ibi ngibi se ni ibiki kandi? Kim Jong Un, Putin, Xi ndetse na Khamenei mufatanye none ubwanya bwo bugaragara. Bye bye Amerika, bye bye abazioniste. Reka nze tubijyemo kamwe ku kandi. Njyewe ndumuhungu wa Kamanzi w'Uruwande. Ngwaye ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze. Maze unyemereye duhere kuri iya makuru ari kuvugwa
mu bijyanye n'Abarabu bari barihaye gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abazioniste bakibwira yuko bazacika igihugu cya Iran. None bahawe umuburo wa nyuma, babwirwa neza yuko iryo kosa bihaye gukora byo gufasha Abazioniste, gufasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaraza kubasiga amahoro, ko Iran itaraza kubihanganira. Utiki nti Iran yarakaye. Iran igaragaza neza ko igomba gusenya ibihugu by'Abarabu mu gihe navyo ikomeje gushyigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abazioniste kandi bigeze kure. Nyuma y'ukwezi kurenga ibisasu bya misile na drones bihagaze kugwa ku butaka bwo muri abice, ingaruka zabayeho mu bukungu zakurikiyeho nyuma y'intambara ubuzi kwibasira cyane cyane zimwe mu nganda zikora ibijyanye n'ingufu zikomeye cyane mu kigo cya Gulf. Kandi imibare ituka muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu igaragaza ko ibyangiritse ari byinshi cyane kurusha uko byari byitezwe mbere. Muri make, muri byose byangirijwe n'iyi ntambara harimo ikigo gitunganya gaze cya Hubishan, ikigo gikuru gitunganya gaze karemano gitanga imbaraga cyangwa se gaze zikoreshwa mu gutekeshwa, n'inganda zihambaye n'umukorezi wicuruzwa mu mahanga gituruka nyine muri UAE. Ni ikigo cyiza cyangwa se gikomeye gifite ubushobozi. Nkuko Adino Gas ibivuga, uruganda ruracyakora ku kigero cya 60% gusa nyuma yo gukubitwa mu bitero byo muri Mata bifitanye isano n'intambara ya Iran. Igihe cyo gukira cyangwa se igihe cyo kongera kuva muri ibi byago giteye ubwoba. Adino ivuga ko Habshan yizeye kugera kuri 80% by'ubushobozi bwayo kongera kuvugurura mu mpera z'umwaka wa 2027 gusa. Ntago bazabageza 100% ku byangiritse ngo bongeye kubisubizaho. Reka da, bari kuri 60%, 20% kujya bayisubizeho. Bazabijya mu mwaka wa 2027 urimo kurangira. Baza bazagera 100% ryari. Mu yandi magambo, iminota mike yo kurasa ibisasu bya misile yashoboye gufata byibura amasegonda cyangwa se iminota itarenze 70. Ibyangirijwe n'izo misile na drone bizafata imyaka 2 kugira ngo bisanwe neza. Ibyo byonyine byaba bifite akamaro. Ariko ibyangiritse ntago bigarukira aho ngaho gusa ku ruganda. Systeme yagutse y'ingufu muri UAE ubirimo gukururwa mu zerekezo bibiri. Icya mbere ni ibyangiritse bikomeye ku bikorwa remezo imbere mu gihugu, birumvikana. Icya kabiri ariko nuko hafi ya Hormuz unguwinza yaho ngaho kuyigeramo bigore cyane, kandi wacitse intege kuri 20% bya petrol na gaze byo mu nyanja kwisi bikunze gutembera. Kuva UAE kuri UAE ubwayo bivuze ko n'amavuta ishobora kuyakora adashobora kubona uburyo agera ku isoko mpuzamahanga. Raporo ya Bloomberg ivuga ko ifungwa rya Hormuz riteganyijwe ko ikigo kizatwara hagati ya miliyoni 400 na miliyoni 600 z'amadolari mu gihembwe cya kabiri gusa, nk'amafaranga atinjira agomba gutakazwa yonyine. Nubwo Adnagas ivuga ko yiteguye gukongera gutanga ibicuruzwa inyuze muri Hormuz mu gihe imaze gufungurwa, nta n'umwe ushaka kuvuga igihe iyi Hormuz izafungurira. Ikirenzeho, nibura amata abiri ya RNG iri yakuwe ku kibuga cya Din Island muri Abu Dhabi bivuga ko yambutse Hormuz nyuma yo kuzimya ibimenyetso byo gukurikiranwa, nk'uko amakuru yatanzwe na Bloomberg abivuga. Ibyo bigaragaza ko abashoramari bohereza ingufu mu nyanja Gulf bashobora kuba barimo gutwara imizigo banyuze mu nzira z'amazi teje akaga cyane ku isi mu gace ka Radio Gadatuje. Kuri UAE iki ntabwo kikiri ikibazo cya gisirikare gusa, ubu ngubu ni ikibazo noneho cy'ubukungu. Ibitero bishobora kuba byararangiye, ariko intambara ya Iran yasize ikintu kigoye cyane guhagarika kurusha ibisasu bya misile. Ingufu nyinshi kandi zihenze zikoreshwa ubu ngubu zirimo kwibasira ibikorwa remezo by'ingenzi cyane cyane mu kigobe cy'inyanja ya Gulf. Ibirego by'ubugizi bwa nabi kandi birimo guhungabanya uburasirazuba bwo hagati kugeza mu ntangiriro. Umunyamuryango ukomeye wa Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, yagabwe ibitero bya gisirikari na Iran. Ikinyamakuru Wall Street Journal gitangaza iki kibazo, bakavuga ko bakomeje kwibasirwa ariko no bashaka gusubiza. Ubwami bwa Gulf ya Saudi Arabia ntibukireba amakimbirane ari ku ruhande. Ibihugu by'Abarabu ubu byashyizwe mu kaga gakomeye mu mirwano ikaze yo mu karere, aho bivuga ko ibikorwa byo guhatira Iran ku ngufu byagize ingaruka zikomeye, kuva mu bibazo biri mu mazi yo mu kigobe noneho ukageza
umunyingi zikomeje kwiyongera ku bikorwa remezo by'ingenzi n'inzira z'ubucuruzi nka UAE ikomeje kubonwa nk'indorerezi zitari kure, ahubwo ni nk'umukinnyi ukomeye mu ntambara y'igicucu irimo kwaguka vuba, irimo guhindura imiterere y'ubutegetsi muri Burasirazuba bwo hagati. Muri make ngo babyange cyangwa se babyemere akare kari guhinduka. Abayobozi ba Emira bakomeje kwitonda ku mugaragaro, banga kwemeza ku mugaragaro ingano y'ibitero cyangwa se kwemera mu buryo butaziguye ingano y'imirwano yabagabweho. Ariko inyuma yaho ibintu biri, imibare isa nkaho ihinduka vuba vuba y'uburyo bakubiswe bagakocurwa byanyabyo kandi inshuti z'Israeli na Amerika. Bakujyane hafi akarere bemeza ko Abu Dhabi ubu yiyemeje cyane kurusha mbere hose kurwanya igitutu cya Iran. Ubu none ni Iran ni barasa no bazayirasa we nta mikino. Ngubu none biragaragara neza ko barimo kuribwa n'ingaruka z'ibitero bya Iran bihanganiye. Ingazi ngufu zikomeye hamwe n'ingaruka zayo za politike ziyongere mu karere kose. Ibitero ntabwo bikiri ikirgeranyo n'ingamba imari kandi n'abantu bazima bagiye bibasirwa. Kandi uko iyi ntambara y'ubutegetsi iteye ubwoba ikomeje gukaza umurego, kitwa guhagarika imirwano gitangiye kugaragara nkaho kidakomeye. Imirwano mito irakomeje kuvuka mu mpande nyinshi. Ibitero by'indege za drone, tudege dutoya ndetse n'ubwato buto cyane, n'ibitero nanone byibasira akarere biza bivuka buri munsi. Impangayiko iragenda yiyongera uko isaha ihita, kandi ikibazo nyangayikishije Uburasirazuba bwo hagati gikomeje kuba kibi cyane. Ninde uzava muri aya makimbirane afite ubushobozi bukomeye? Yamakuru The Wall Street Journal mu nkuru yabanditse ngo the UAE has been secretly carrying out attacks on Iran. Bati UAE yatangiye ibitero byo mwibanga kuri Iran. Ni ikibazo gikomeye cyane ishobora kuzanira akaga gakomeye UAE ubwayo, kuko mugaragaro bagize icyo bagaragaza ko nabo biteguye gukora muri iyi ntambara. Muri make bashaka kwinjira mu ntambara nk'uruhande rwa gatatu. Raporo ivuga ko ubwami bwo mu Kigobe busanzwe bufatwa nk'imwe mu ntego zikomeye za Iran mu karere, ubu burimo kwitegura gukoresha n'imbaraga zabwo za gisirikare zishyigikiwe n'ibihugu by'uburengerazuba kugira ngo barwanire ubukungu bwabo n'ingaruka zabagezeho mu buryo bwa politike ku isi muri Burasirazuba bwo hagati. Bimwe mu bihugu bikorana nabo bivuga yuko Emira z'Abarabu koko zibasiriwe cyane. Ibitero bivuga ko byakozwe na Emira z'Abarabu ikora igitero cyagabwe ku ruganda rw'ibinyabutabire rwa Levac muri Iran mu kigo cya Perse, igikorwa cyateje inkongi ikomeye kandi bivuga ko igice kinini cy'inyubako cyangiritse mu gihe cy'amezi menshi. Ubu ngubu reka bivuga yuko Emira z'Abarabu igikorwa bakoze muri Iran muri 11 ishobora kuzana nanone ingaruka zisanzwe, ari naho Iran ivuga ko ishobora kuzana no guhombora n'ibyasigaye muri kariya karere, bikaba byatera igihombo gikomeye. Bivuga ko iyi myigaragambyo yabaye mu ntangiriro za Mata hagana mu gihe President Donald Trump yarimo gutangaza ko abaye hagaritse imirwano, ariko bikaba bitarigeze bishyirwa mu bikorwa bya nyabyo. Hanyuma usibye izo twanavuze yuko abitwa Iran beretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo bashobora kubatimbura, bashobora kubarasa biramutse bibaye ngombwa. Ariko Iran man igaragaza imbaraga benshi batigeze batekereza ko yabitunze cyangwa se yabinafite. Nk'ibi ngibi babitekereje bate? Ngo ni isomo rigwereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika bati batakinga no kuyirasa. Ngibi bibona neza yuko Iran biteguye. Ishami rya RGC rya Tirani ryo muri Iran nyine rerutse kurangiza imyitozo ikomeye y'intambara yamaze iminsi 5, bitegura neza ibikorwa byose mu gihe hari umwuka mubi mu karere. Imyitozo ikomeye y'abasirikari bakomeye yabereye mu duce twose dukorerwamo ibikorwa bya Tehran bya gisirikari, bagerageza ingabo zabo mu buryo bukomeye mu ntambara idahwema yaberaga ku manywa na nijoro mu gace bateguye isa n'akajagari nyako k'imirwano. Uko babigenzaga bafashe inguni eshatu, reka mvuge bafashe ibice bitatu by'abasirikari. Rumwe barwita Israeli, urundi barwita Amerika. Hanyuma bashyiraho n'urundi ruhande rwitwa Iran IRGC rugomba guhangana narwo. Ibikoresho barabipanga nk'abagiye ku rugamba bya nyabyo, ni ishusho imeze nk'intambara. Ingabo za IRGC zakoze imyitozo yose zikoresheje ijambo rikomeye bise ngo Labaika ya Khamenei cyangwa se Labaika ya Khamenei, bisobanura icyubahiro gitangwa ku muyobozi w'ikirenga Ali Khamenei, bishimangira ubudahemuka budasubirwaho mu bibazo byose. Brigadier General Hassan Zadeh yemeje ku mugaragaro ko amayeri yose kurwana ubuhanga n'imyitozo yose mu gihe cy'imyitozo mu gihe babagiye mu ntambara zageragejwe neza kandi banonosozwa ku rwego rwo hejuru ku buryo bagomba kwica umwanzi. Hit and kill. RDC yatangaje ko ishiza bimanga
imyitozo yongereye imbaraga zayo mu kurwanya ibikorwa byose by'ubugizi bwa nabi by'umwanzi ari we munyamerika ndetse n'umuzayonise ubangamiye ubusugire bwa Iran. Ibi byose bigaragara mu gihe Iran yaguriye kugaragaza neza ko ishobora gukomeza kurinda umurongo rumuzi bazamura icwanga ikabamena impanga ngo turi. Ibisa nk'iri gushanya ikarita nshyashya no kwemeza ko ifite ububasha mu bice by'ingenzi byo mu mazi. RDC biravuga ko agace ka Hormuz kava Ijaski murasirazuba kugeza ku kirwa cya Siri murengerazuba. Ibi bikaba ari ibintu bikomeye biri kuvugwa mu makuru nk'uko Wall Street Journal ibitangaza. Tehran yatanze kandi umuburo ukomeye kwitazihanganira na gato ukwinjira mu mazi ya Iran cyangwa se inyungu z'ingenzi z'igihugu zabo, isezeranya kwihorera byihuse kandi bikomeye nimba bayibasiriye. Ikigaragara nuko Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Iran yavuze ku mugaragaro ko IRGC yiteguye gutanga isomo rikomeye ku muntu wese uteye iterabwoba agatinyuka gutera igihugu cya Iran. Ati ingamba mbi n'ibyemezo bibi bihora bitera ingaruka mbi zikomeye. Mohamed Galbaf, umuvugizi w'Inteko Ishinga Amategeko ya Iran, yabiburiye mu gutukana cyangwa se mu magambo akarisi cyane ku banzi b'abanyamahanga mu gihe cy'imirwano ikomeje kwiyongera. Izabaye nyuma y'uko President Donald Trump yanze burundu igisubizo cya Iran ku gitekerezo gishya cy'amahoro ya Amerika, akanakinenga mu bikorwa no kujyambira, akavuga yuko ibitekerezo bya Tehran ngari ubusasi. Ku itariki 11 Gicurasi Trump yabonye ko igitekerezo cyo kuvuguruza Iran kidakwiriye na gato mu buryo busobanutse neza mbere yo gukomeza gushyira amasezerano yose mu mwanya wayo. Maze mu mvugo ya Donald Trump agaragaza kazi neza ko Iran ari nk'abasazi, ibyo baba ari no kuvuga bitanashoboka. Muri make ngo Iran igitekereza nabi buri munsi, ni igitekereza ikintu gishoboka, itekereza ibintu bitakigira binabaho na rimwe. Umva amagambo ya Donald Trump ari imbere y'imbaga y'abanyamakuru ndetse n'abategetsi b'abarepublikani. Uwanze amasezerano yavuzwe na Iran mu mpera z'icyumweru gishize, ese ari icyo watubwira kuri icyo cyifuzo kandi se wakora iki niba hari imbaraga washyiraho kugira ngo uyisobanure? Ntabwo byemeye biri. Urabizi abantu benshi baravuga bati ese afite gahunda. Yego birumvikana ko mzifuza, mfite gahunda nziza kurusha izindi zose. Ndashaka kuvuga ko Iran yatsinzwe burundu mu buryo bwa gisirikari, basigaranye akantu gato gusa. Birashoboka ko wenda bakiyongera mu gihe runaka, tuzabirangiza mu gihe kingana n'umunsi umwe gusa. Ibyo byose bakoze, ariko mfite gahunda. Murabizi ni gahunda yoroshye cyane, sinzi impamvu umutabivuga uko biri. Iran ntishobora kugira intwaro za kirimbuzi, ni ibintu biteje akaga cyane kandi bizaza n'ingaruka. Ni ikintu kibi cyane cyabaho kibayeho. Bamaze kwica abantu 42 meza biri gusa shize 42 nibura. Ibyo nibyo tuzi, abantu 42 bishe abantu benshi mu cyumweru gishize, ariko bishe abantu 42 mu kwezi gushize, mu kwezi kumwe n'igice gushize. Bari abigaragambya badafite intwaro, abigaragambya nta numwe uri gukora urugomo, maze batangira kubahukamo barabarasa. Rero ntabwo tuzabareka. Iyo niyo gahunda. Urabizi abantu bavuga bati gahunda ni iyihe? Gahunda irasobanutse neza. Guhagarika imirwano mbere na mbere byari igice cy'ubuhanga bwa gisirikari, nk'uko Venezuela twayikoze mu buhanga bwa gisirikari. Dufite igisirikare gikomeye kurusha ibindi byose rega ku isi kugeza ubu, kandi dufite amasasu menshi cyane meza, dufite ibintu byiza cyane kurusha uko twe tumeze mbere. Meza birashize ubwo twagabaga ibitero bwa mbere bikaba byarabateye ubwoba, ariko byoroshye cyane. Iran ishobora kugira intwaro za kirimbuzi, ntabwo bashaka kuzigira rwose. Kandi iyo bafite izo imbaraga cyangwa se bafite izo ntwaro za kirimbuzi, uretse baba baraburimbuye. Isiraheli yari kuba yararimbutse, kandi bashoboka ko zagombaga kugera no mu Burayi. Turimo rero gukorera isi yose ibifite akamaro, kandi bimaze imyaka 47. Abandi perezida n'abayobozi b'ibindi bihugu bafite ububasha, bagombaga kubikora ariko ntibabikoze. Ariko ni gahunda yoroshye cyane. Iran ntishobora kugira intwaro za kirimbuzi, kandi rwose bazigira, kandi rwose ntibashaka no kuzigira nabo ubwabo. Ntibashobora kuzemera, ntabwo babikoze. Nabaswa, ntibashaka kuzemera. Batekereza ko bizandambira cyangwa se bizatuma nabikomeza kwashya gitutu. Nta gitutu na gito nabo ariko bashobora kunshiraho. Tugiye gutsinda byuzuye mu buryo bw'imitekerereze. Twakomeze gutsinda burundu mu rwego rwa gisirikari. Gisirikari reba, abasirikari babo bo mazi barapfuye, bafite amatiri 50 twayarimbuye, ubu bafite 0. Nta bwato basigaranye bwo mu mazi, ndetse mu minsi ishize ubundi 8 twaraburimbuye ku munsi umwe. Nta ngabo zo mu kirere bafite,
nta ndege z'indwanyi bafite. Noneho birashoboka ko bashyize imbaraga mu mirimo yabo mu z'umweru wenda bitatu bishize wenda ngo bagire ibyo bakora, ariko mu by'ukuri nta ndege z'indwanyi bafite, nta radari bafite, kandi mu by'ukuri abayobozi babo bishwe ku rwego rwa mbere, urwa kabiri n'igice cy'urwego rwa gatatu. Hanyuma baragaruka bashaka kumvikana kandi baduha igitekerezo cy'ubupfapfa. Ni igitekerezo cy'ubupfapfa kandi nta muntu wacyakira, nubwo Obama yari kuba ahari wenda yari kubyakira, cyangwa se Biden yari kubyakira, yabafashe cyari kibi cyane kurushaho. Rero twabahagaritse kabiri, twarabahagaritse ubwo ntahagarikaga amasezerano mabi cyane yigeze ko mu mateka y'igihugu cyacu ku bijyanye no kwirwanaho. Ayo niyo amasezerano ya kirimbuzi ya Iran yanditswe na Barack Hussein Obama. Ibyo byari guha Iran intwaro za kirimbuzi mu mwaka umwe, bari kuba barabikoze mu myaka yashize. Nahagaritse muri manda yanjye ya mbere ibyo ngibyo, hanyuma dukora ibikorwa bikomeye cyane, natwe tubagonga mu buryo bukomeye. Rero kandi bambwiye ko bifuzaga kumbwira kuri gahunda yabo ati yego wenda ntabwo zari ibintu bikomeye cyane. Iran yambwiye cyane kuko igamije ngo kuduha iriya ni imimu yabo, niko mzita. Biroroshye cyane no kuruta kuvuga andi magambo kuko ari ijambo abantu bose bazi. Iriya ni imimu bazayiduhada. Barabimbwiye bati cyambere urabyumva, ariko ugomba gukuraho ingabo zawe, tuzaza tuzifate rwose. Kandi iki ni igihugu kimwe cyangwa se bibiri ku isi byashoboraga kubukuraho ni twebwe. Bati murakomeye cyane kandi mwaradukubise bikomeye, wowe n'Ubushinwa ni mwebwe nyine mufite imbaraga zo kuza gufata uranium. Rero twaraganiriye kuvuga ko bagomba kuduha uranium yabo. Kuri abo bantu rero bakunda kuvuga ko abo bapilote bakomeye muri izo ndege zikomeye, twatumije izindi 22 nshya kandi nziza. Abapilote bakomeye batakoze akazi kabo, bakoze akazi kabo saa 7 z'igitondo mu kwezi gushize kandi nta rumuri ruhari. Rero bazakora igikorwa gikomeye cyane mu isi iri imbere. Donald Trump ateguza Iran kuba yiteguye n'ubundi kongera kuyikocora niba Iran idatanze uranium yabo. Ngicyakora bamubwiye ko iyo Iran yiteguye kohereza uranium ngaho da. Donald Trump mbere ko agera muri Beijing Peking guhura na Xi Jinping, ategujwe ahubwo kuraswa niba atanabizi. Ngamenye neza ko Iran urutoki rwabo rukumbarutso, biteguye kurwana byanyabyo, biteguye intambara yuzuye, biteguye guhamya Leta Zunze za Amerika mu buryo bwuzuje imbaraga. Iran yavuze yuko itaratanga garanti ikenewe kugira ngo ibiganiro bya Washington bigaruke. Ibiro ntaramakuru za Fars yatangaje ibyo kwa 12 Gicurasi bivuga ko hari amakuru aturuka ahantu hazwi. Ibiro ntaramakuru ya Fars byavuze ko hari ibintu by'ingenzi Iran isaba kugira ngo ibiganiro na Leta Zunze za Amerika bizabaho. Bitabaye ibyo ngibyo ntabwo ibiganiro bishoboka. Dore ingingo z'ingenzi Fars yavuze Iran yashyize hanze. Bisabwa na Iran birimo kurangiza intambara ku mpande zose, cyane cyane muri Libani, gukuraho ibihano kuri imitungo ya Iran yafatiwe nyine ibihano na Leta Zunze za Amerika, no gutanga indishyi ku byangijwe mu ntambara, no kwemera uburenganzira bwa Iran mu kugenzura umuhora wa Hormuz. Iran kandi yamenyesheje abahuza ari Pakistan ko gukomeza kwamagana amato mu mazi ya Amerika mu nyanja y'Abarabu no mu kigobe cya Oman. Nyuma yaho Amerika ivuze ko yifuza kufunga amato yose Iran igomba kuvanwaho, byarushaho gushimangira icyizere cya Iran ifite ku biganiro bya Leta Zunze za Amerika ko ari hafi ya ntacyo, nimba Amerika ikomeje gushyira amato yabo mu mazi ya Oman mu byo bita blockade, ko Iran ititeguye kujya kumeza ibiganiro na Leta Zunze za Amerika. Cyetse ubwo bwato banje bwavanwaho, ndavuga ubwato bwa Leta Zunze za Amerika, kandi bakubaha Iran. Icyo gihe Iran bakayihinda isi, bakayisubiza ibyo bangirije byose. Iran isa nkaho yizeye ko ibiganiro bisa bitashobora gukomeza keretse ibyo bishyizwe mu bikorwa mu buryo bufatika. Farsi yanashyize iki kibazo mu rwego rwo gushakira hamwe icyo Amerika yananiwe kugeraho mu gihe cy'intambara. Muri icyo gihe kandi umuvugizi wa Leta Iran yavuze ko Tehran ihitamo diplomasi mu gihe ikomeje gutera imbere, ariko kandi nanone banafite urutoki kumbarutso batizakomeza guhitamo diplomasi, ariko nanone our finger is on trigger. Dufite nanone urutoki kumbarutso ni mu dutera tubahuke tubatere natwe. Ati none dutegereje ko ikirere cyacu kiba nk'ibitero Imana nibishaka, kuko intego yacu nyamukuru ni amahoro arambye, kandi nk'uko byavuzwe n'umuyobozi
dukurikirana ibibazo bya diplomasi bishingiye ku mahame atatu: icyubahiro, ubwenge n'ubushobozi. Ku bw'izo rero abaturage bagomba kumenya ko ikirere cya Iran ari ikirere cy'ubudahangarwa, ubwubatsi, iterambere n'icyizere. Aya ni amagambo ya Iran asa nateguza yuko nimba leta zimwe za Amerika bakoze ikosa, Iran itazatuza, izahangana nabo, izabarasa, kandi utugira ukumbarutso n'ibikirere cyabo cyo kinye kwibasirirwa n'umwanzi ari we munyamerika cyangwa Zioniste. Mu gihe guhagarika intambara bigoranye, Iran ivuga ku mugaragaro ko yiteguye guhangana n'ubugizi bwa nabi bushya. Perezida w'inteko ishinga amategeko Mohamed Baghali Ghalibaf yatangaje ko RGC iteguye neza mu gihe habayeho amakimbirane n'ibihugu za leta zunze za Amerika na Israeli. Ghalibaf yaburiye ko kuba abanzi ba Iran batekereza nabi byagira ingaruka zikomeye cyane ku rugamba. Ghalibaf Mohamed yagize ati: "Kandi ndavuga ingabo zacu ziteguye gutanga igisubizo gikwiriye ku bugizi bwa nabi ubwo aribwo bwose. Ingamba zibeshya z'ibyemezo bitari byo zizazana umusaruro utari mwiza. Isi yose yamaze kwisobanukirwa. Twiteguye amahitamo yose. Bazatungurwa." niko yavuze. Yanavuze ko ibisasu bya misile birebire bya Iran n'ibikoresho bya drone, avuga ko ubwo bushobozi bwubatswe mu myaka myinshi yo kwibuka kwa Iran. Nkuko Ghalibaf bivuga, nta yandi mahitamo uretse kwegumira uburenganzira bw'abaturage ba Iran, nkuko bivugwa mu gitekerezo cya Iran mu ngingo 14. Ati nta yandi mahitamo uretse kwegumira uburenganzira bw'abaturage ba Iran, nkuko bivugwa mu gitekerezo cy'ingingo 14 twatanze. Ubundi buryo ubwo aribwo bwose buzatakwa n'umwanzi udasobanutse neza, nta kindi uretse gutsindwa kumwe ku wundi, kandi tuzabarimbura byange bikundi. Uyu nguni Ghalibaf avuga yuko niba bakomeje kutumvira leta ya Iran, nta kibazo, Iran yiteguye kuzangana nabo kandi insinzi izabageraho. Ngayo nguko tujye kuri ya nkuru. Vladimir Vladimirovich Putin katunguye isi. Uyu mugabo niwe kuvuga ngo ni umuhanga, ntugatera agatoki hejuru ngo uvuge ngo ngenge urabona ngo nago mzumva neza, ngo urabona. Bazaguseka. Abakurikirana neza abazi uburyo Uburusiya bwiyubatse bazaguseka, bavuge bati ntabwo uzi iyo ibintu bigeze, ntabwo uzi iripfa n'irizima, ntabwo uzi neza uburyo Russia ari igihugu cy'igihangaye. Nk'iki kimisire ni ikimisire gikomeye cyane. Misile yiswe Sarmat kabiri, kinse Satani kabiri, mu buryo bukomeye. Ni misile ishobora kuzana ingaruka ziremereye ku mwanzi. Leta zunze ubumwe za Amerika zaranze amasezerano yo kurwanya ibisasu bya misile mu mwaka wa 2022. Dushimangira iki kibazo, twagombaga rwose gutangira gutekereza cyane ku buryo twakita ku mutekano wacu bwite mu gihe duhanganye n'iki kibazo gishya cya politike y'isi, ndetse no kuba ari ngombwa cyane kubungabunga uburinganire bw'ubutegetsi, uburinganire nyakuri burambye. Uwo ni bwana Donald Trump avuga amagambo akomeye nyuma yuko bakoze igikorwa kiremereye. Urusiya bwagaragaje amashusho mashya y'icyo bavuga ko ari igerageza ryakozwe neza rya RC-28 Sarmat yo mu gisekuru gitaha, misiri izwi mu burengerazuba nka Satani kabiri. Amashusho yashyizwe ku karubanda agaragaza misiri nini ikoreshwa mu buryo bwo guturitsa, ariko noneho igaragara izamuka itera icyokotsi gikomeye, mu gihe Vladimir Putin yashimiye ko ariyo misiri ikomeye cyane kurusha izindi zose zakozwe mu mateka y'isi. Imibare Moscow irimo gushyira ku meza ubu ngubu iratangaje. Nkuko Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya bivuga, Sarmat ishobora gukora urugendo rurerure rw'ibirometero birenga 35,000. Nkuko Reuters yabitangaje ko Putin yavuze ko interi hagati ya misile ndende irenze kure ibirometero 35,000 nyuma yo kuba izamutse. Putin yavuze ko iyi misile ari umusaruro w'imyaka irenga 20 y'irushanwa rikomeye na Leta zimwe za Amerika. Yavuze ko gahunda ya none y'Uburusiya kirimbuzi yihutishwe nyuma y'uko Leta zimwe za Amerika zivuye mu masezerano yo kurwanya ibisasu bya misile ballistic. Avuga ko Moscow yahatiwe kwemeza ko ari ibintu bisekeje mu byo yise ukuri gusa kwa gisirikare. Imbaraga zihuriweho zo kunoza ibingibi ngo ni imbaraga zikomeye. Umva amagambo ya Vladimir Putin avuga ko Leta zimwe za Amerika arizo zatumye Uburusiya butegura iki gikorwa cyo kwataka cyose cyo gukomeza gukora ibikorwa biremereye byajya kuri misile kirimbuzi. Twavuguruye uburyo bukomeye cyane ku mugaragaro bw'Uburusiya dukurikiza kuva mu ntangiriro z'imyaka y'2000 icyo twiyemeje. Icyo gihe twe dufite ibindi bintu mu mutwe wacu. Mu zukuru Uburusiya bwari bunyuze mu bihe bigoye cyane mu mateka yabwo. Ariko nyuma y'icyemezo cya Leta zimwe za Amerika cyo kuva mu masezerano yo kurwanya misile bya ballistique mu mwaka wa 2002,
twasanze tugomba kubigeraho, kandi ndashaka gushimangira iki kibazo. Twagombaga rwose gutekereza cyane ku buryo twakwita ku mutekano wacu bwite mu gihe tuhanganye n'ikibazo gishya cya politike y'isi, ndetse no kuba ari ngombwa cyane kubungabunga uburinganire bw'ubutegetsi, uburinganire nyakuri kandi burambye. Iyo niyo mpamvu nyayo, kandi ndifuza kongera gushimangira iki kibazo. Uburusiya bwatakije iterambere rya systeme zigezweho zidafite aho zihuriye na gato n'isi yose, bityo butuma dukora za misile, systeme zo kurinda ikirere ndetse no guhangana n'umwanzi. Ubu turi mu nzira yo gushyira mu bikorwa gahunda yuzuye yo guteza imbere ingufu za kirimbuzi yemejwe ku mugaragaro muri urwo rwego. Imirimo yo guteza imbere systeme za misile za Avangard hamwe n'imigabane yatangije mu mwaka 2004. Iyi systeme yihariye yatangiye gukoreshwa mu ntambara kuva mu mwaka wa 2019. Nyuma y'ibyo twabashije kwereka Kell, ariyo misile mu bwoko bwa hypersonic yo mu kirere iteye imbere cyane, imaze igihe kinini cyane ikora ku mwaka wa 2017. Imaze gukoreshwa mu gihe cyose cy'ibikorwa za gisirikare byariye, ariko imirimo yo kuyinoza harimo no kongera imiterere yayo mu buryo budasanzwe iracyakomeje kugeza ubu ngubu. Guhera mu mwaka wa 2025, systeme ya misile irasa ku butaka izwi nka Oceanic yashyizwe mu bikorwa mu buryo bw'imirwano, kandi ifite ubushobozi bwo gushyirwaho imitwe y'intambara kirimbuzi. Imirimo iri ku cyiciro cya nyuma ku bikoresho bibiri bifite ibikoresho bito bikoresha intwaro za kirimbuzi, ari byo Poseidon idasanzwe iri munsi, irwana munsi y'amazi kandi ikagenda idafite abapilote nka cruise missile. Turakora na Burevestnik, ni uburyo bukomeye cyane bwo gukemura ikibi. Noneho reka twibande ku buryo bwa misile Sarmat. Twatangije ku mugaragaro gahunda yo guteza imbere uyu mushinga mu mwaka wa 2011, hanyuma mu mwaka wa 2018 itembere ry'umurimo hamwe n'inyungu zikomeye zitakwa n'uburyo bushya bwa misile bugezweho harimo Sarmat byamenyekanye ku mugaragaro. Reka nibutse ibyo twaganiragaho icyo gihe ni byiza mu by'uburyo bwacu bugezweho. Mbere na mbere nibwo buryo bukomeye cyane bwo kurasa misile ku isi buriho uyu munsi. Ni misile rwose yakozwe neza cyane n'icyo cyavuda ngo twabivuze, ubu ikaba ariyo yakozwe n'Abasoviet. Ubushobozi bwose bw'intwaro za kirimbuzi bwatanzwe ubu ngubu buruta inshuro enye ubushobozi bw'intwaro za kirimbuzi zikomeye cyane zikoreshwa n'igihugu icyo cyose ku isi mu burengerazuba. Icya kabiri kandi cy'ingenzi kurushaho, misile ishobora gukurikira inzira ndende cyane. Muri make, mu buryo bumwe iri mu gikorwa cyayo ishobora kugira kuri metero birenga 35,000. Ni ubunyamwuga bukomeye cyane kuri yo. Hanyuma ifite ubushobozi budasanzwe bwo kwinjira neza mu buryo bwose buriho ubu, ndetse no mu buryo bwe bwose wenda buzaza nk'igihe kizaza izaba gifite uburyo bw'imikorere. Mu gihe uyu mwaka ugeze ku musozo, systeme ya misile nk'ingi izaba imaze kuba systeme yihariye mu ntambara. Ndashimira Minisiteri y'Ingabo, abakozi bose, abashakashatsi, abenjeniyeri, abashinzwe umusaruro w'inganda z'ingabo, barwiyemezamirimo b'ingenzi n'abafatanyabikorwa benshi igihumbi kuri iki gikorwa gikomeye n'insinzi idasubirwaho. Murakoze cyane kubw'akazi kanyu ko gushimangira Uburusiya bukomeye. Ni Vladimir Vladimirovich Putin yemeza yuko Uburusiya atagafuka imvugo rimwe, babandi yikomanga mu gatoza ngo Uburusiya ngo urabona ngo bazabatikura. Bafite Satani kabiri, bafite Oceanic, bafite Burevestnik, bafite ndetse n'izindi misile bari kwitaho, kandi zabafite ubushobozi budasanzwe bwo guhangana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu gihe byaba biteye cyangwa se mu gihe byabaye ngombwa. Iran yo yinjije muri Hormuz ubwato bukomeye cyane. Gadel ni ubwato bwakozwe hakurikije icyitegererezo cy'ubwato bwa submarine bw'abanya Korea ya ruguru, bukaba ari ubwato butenyeke cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mu nzira ya Hormuz. Kuzana ubwato mu nzira ya Hormuz bifite ibisobanuro bitatu bivuze. Nuko Iran yifuza guhangana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi shaka no kuvanaho ya blockade yabukumirizwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buri mu mazi, maze Iran ikemeza yuko kuri ubu ngubu noneho itekanye kandi mu buryo bwuzuye. Niba witegereje neza ibiri kuvugwa n'ibyo impande zose ziteganya gukora, urabona inde witeguye guhabya undi kurusha undi. Iran izabikora, Amerika igende
y'imyije imoso imaze gombera muri sazo rwagati cyangwa bagiye kuza bayimanyure nago mbizi uyu munsi taza kubona umuhuru wa Xi Jinping na Putin na Trump komeze kwana nanjye genda umungu wa Kamanzi uruwande ngubwa neza amahoro.